Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar 1991. Kao što svi znamo, slijedi nam utakmica 9. kola protiv Hajduka. S nama su ovdje naš šef stručnog stožera Silvio Đabraja i naš Mario Tičinović. Treneru, prije nego što počnemo s pitanjima, evo jedan kratki komentar, dolazi nam Hajduk, svi znamo da će biti pune tribine, da će biti jedna luda atmosfera. Da, čuo sam da su praktički sve karte prodane, da je ostalo još nešto malo istoka. Pa naravno, ja vjerujem da igrači, prije svega ja kao trener, igramo nogomet, veselimo se tome, želimo da su na pune tribine. Hajduk drugo plasirana ekipa prvenstva, klub koji uvijek ima aspiracije za prvo mjesto. Sigurno da se očekuje jedna teška i zahtjevna utakmica. Naravno, znači sve od sebe da probamo se nakon utakmice veseliti. Možemo početi s pitanjima. Hajduk bez Marka Livaje, to šta mijenja ili dalje jak? Marko Livaja je već zadnjih 3 sezone, po mojem nekakvom razmišljanju, znači među 2-3 igrača Hrvatske. Naravno da će nam to na određen način olakšati. To je igrač koji vas uvijek može iznenaditi, koji ima izuzetnu moć, izuzetni talenat za nogomet, ali Hajduk nije samo Marko Livaja. Znači Hajduk je Hajduk koji je doslovno od kako je Hrvatske u borbi za vrh. Rijetko osvaja titulu, ali kažem, aspiracije su da bude prvak, znači Europu manje više uvijek ulazi u Europu. Teška utakmica. Marko Livaja što ne igra sigurno će nam na određen način olakšati, ali nije samo Hajduk Marko Livaja. Jesu li svi igrači na raspolaganju? Pa jesu, ovo što sam zatekao jesu, znači nije još Biljan se oporavio. Imamo još 2-3 povređena, sve ovo ostalo, naravno nije nam Luis koji je dobio crveni karton u Varaždinu nije nam na raspolaganju. Što je Stabinac? On je bio standardan na prve 2-3 utakmice. Stabinac je slomio ruku, znači na oporavku. Ja se nadam da će što prije ući u jedan normalan trenažni proces. Samo lagano trči sa strane, znači nije da ništa ne radi, ali trebamo pričekati da mu izvadi te metali koji su mu stavljeni u ruci da bi mogao krenuti sa nama. Vjerovatno će to još nekakvih mjesec dana potrajati. Imamo još pitanja možda za Marija? Da. Kako igra protiv Hajduka? Evo, tu vam je matični klub. Pa, normalno da je posebno igrati protiv Hajduka u kojoj sam odrastao. Vežu me samo lijepe emocije i uvijek ću pamtiti taj klub. Evo, rekli smo da nema Marka Livaje. Ko je po vama najopasniji u Hajduku? Pa mislim svi su, od kada je došao ovaj trener, svi su počeli igrati, tako da nema sad nekog pojedinca. Po mene su ove sezone najbolje krenili i po mene svi su opasni. Evo, kako ste vi snašli u Vukovaru? Pa dobro mi je, mislim tu sam ko najstariji sam i najiskusniji sam, lipo smo me dečki prihvatili, tako da super mi je ovdje. Trener sastave se zna? 99,9% se zna. Naravno, ali na početku utakmice nećemo izlaziti svi njega. Hoćete koji do sad igrati onako, ajmo reći tako napadački, ne se povučili taktika? Pa dobro, nekako moja nogometna ideja da se probamo približiti što više protivničkom golu, da ne živimo na nekakvih 20 metara, pošto 90 minuta kada ste sabijeni i kada ste na 20 metara jako teško ćete se obraniti. Dešavaju se utakmice da ćete se obraniti, ali u svakom slučaju moja filozofija je da probamo igru prebaciti na protivničku polovinu. Za trenera jeste radili malo na prekidima ovaj tjedan? Posebice nakon kornera, kako se ponašati u 16-tercu? Dobro, mogli bi sad o tome diskutirati, o tim prekidima i o tim penalima i golovima.
Ali dva puta isto, 2 utakmice, 2 iste Da, dva situacije. različita igrača, sudi se penal. Možda ja malo drugačije vidim, ali ja više nisam siguran što je 11-terac, što nije 11-terac. Kao i svi. Normalno se čini da se malo olako dosude 11-terci kad je Vukovar u pitanju, možda zbog Novajlije u ligi ili... Dobro, gledao sam i 11-terac protiv Rijeke, gledao sam i 11-terac protiv Varaždina, a sudačka organizacija vjerovatno je donijela da je to sve ispravno i u konačnici moramo vjerovati njima što kažu. Imamo možda još pitanja? Pa ja bi još pitala nešto, evo, s obzirom da nismo s trenerom razgovarali od kako je došlo, sad je već iza njega jedna utakmica koju je vodio. Da li je zatekao u Vukovaru ono što je očekivao ili je možda malo ispod razine ili iznad? Dobro, Koji su vaši utisci sad nakon? uvijek tvrdim da imam najbolji igrače za trening. Najbolji igrače u lizi, ja ne vjerujem u te igrače koji su ovdje, pokušaj kao trener imati velike probleme. Naravno da određena selekcija, naprijed svaki trener ima svoje zahtjeve, svoje želje, ali opet morate se pomiriti sa stvarnošću kluba, kolika je to financijska moć i šta može klub napraviti. I mogu ja sad tražiti da ne kažem Mesija da se dovede, ali svjestan sam i mislim da sam realan šta i koga možemo dovesti, koja je to količina novaca. Naravno da bi volio da imamo 3, 4, 5 kvalitetnijih igrača, da uz te kvalitetnije nekakav oslonac ekipe da možemo isprofilirati mlade igrače. Ne znam, evo, spomenut ću sada jednog, Raj, 2004. godište igrali smo protiv Uteksa. To je mladi igrač koji je stvarno na mene ostavio izuzetno dobar dojam. Sad, vrijeme će pokazati da li će to ići u pravom smjeru. Ali to je nekako moje razmišljanje da sigurno u Vukovaru bi se trebali na određen način dovući mlađi igrači, da bi se ih trebalo isprofilirati u kvalitetne nogometaše i da Vukovaru danas sutra može živjeti od prodaje vlastitih igrača. Imamo pitanje još možda za Marija. Za kog ćeš navijati sutra? Normalno za Vukovar. Dobro. Ako je to od pitanja, hvala vam svima što ste došli i vidimo se sutra na utakmici koja je na rasporedu u 15:45. Hvala vam. Hvala svima.